sikian boneka mawina tidak beli ngeroro anak istri siosa beliak ya dia don titiang nenten tidak metetagonan ring beli titiang nenten ya pacang punapa kemaon sanet donas titiang rengangan beli elingang pisan pas semetonane puniku boyo jesikian titiang donas subakti rengangan mangdone beli uni wet sangkanen kemadiuk di mana titiang pacangin nayang pasikian rengangan beli domadi wenten jani belin lunas aja iri-kiring telenging wana mangdo sidelap dekarya tungudai dewek ngemik-mik deni pededean dinjahan tekei bapa sinah sebagai dewek bakal kepedihin sing nyenan nyidang ngalih kerjukut paling melah pangsing kasepan di dewek ngalih kerjukut lanturan don kacang lumbung-lumbung pesang longan don kacang kan subale lumbung-lumbung don kacang ini yuk saget subeman don kacang ini ada ane ben di bocor ini ada luang-luang pesan don kacang paling melah nih alap Ratu Dagong Putra terus palung cokori dewa rau Udiang suar oleh kaljukut loh Ratu Dagong Putra sampunang palung cokor dewa menang irika kemot mana titiang main buen oleh kaljukut dan pamit sampunang palung cokor dewa ngerarah karjukut punika wantah gaginan titiang Ratu Dagong Putra gelah deman yang ngajak lo oleh kaljukut dan sampunang banget titiang kemauan ngerarah karjukut punika nentan patut palung cokor dewa ngambil karya tadi punika Ratu Dagong Putra sampunang Dagong Putra bangirang ya titiang ngelungsur domon puniki penarak titiang manda sida titiang pacang ngelanturang malih ngelerah karjukut Ratu Dagong Putra nih titiang ngelungsur penarak titiang dan suk semar Ratu Dagong Putra nawagang matur sisih titiang Ratu Dagong Putra dados tanpa samandana pisan palungguh cokor dewa ngerauhin sikian titiang meriki kapetegalan menawi wenten syarat palungguh cokor dewa utawi wenten wacana sane pacang keruntuhan sekian titiang terus mau wacana gini loh iya nalih patut sore jagate mareg lah ada di mapamit uling peseraman mapantan sida gelah nanggehang loh setade merawat-rawat di penyingakan gelah wastu gegesun gelah mapamit uling peseraman pangsida gelah keculuk lawan lo duaning adone lakar bawa sanggelah markapinang lo puniki palungguh cokor dewang pacang ngeruntuhang pawecana yanen yuk biasa punika
Yanin dados sikian titiang puniki uning durus sang runtuhin titiang pawet sami Ratu Bagong Putra. Kene lo. Ien apa kaden ngerana? Gelah sing sideng sapang lo uling di peseraman. Mapan ada sumayone sangat gamel gelah. Dumadak jeloh nu inget. Indek napi punika Ratu Bagong Putra. Dugas ngematiang leak poleng itu apa? Inggih hasapun napi Ada lantas sumayan luhe sumaya lakar mang upah. mamitan lugra Ratu Bagong Putra. Dados seinget titiang. Boya aja sikian titiang sane mas sumaya. Ipun wantah mbok titiang. Nah, ya dia stunyen pamekas yang lo nak barang ide tulung kapinang gelah. Mapan ada nih luweh ada nih utama cingak gelah di pondok. Rasa sing antos ien di pondok jang pedalem. Nah ien di puri je nyak nyandingin lingeh gelah Dewa Ratu Amat luweh purin gelah sangkanangane ada luweh di pondok jani nih ngerana. Nah dobo nih luweh tu belakar ide gelah abah gelah ke puri lo. Makin domon Ratu Bagong Putra. Dados dereng kemana yukti antuk titiang. Wenten dados runtuh wacanan Palungguh Cokordewa. Mau sang iri-kiring pondok titiang. Wenten sane luweh lan utama. Dados dereng keresep antuk titiang. Napi punika sejatine Ratu Bagong Putra. Nih tonden kekenang ban lo. Wantah yukti pisan. Ien subuh lo nawang apa nih arsang gelah. Misal dia lo ngaturang. Uduh Ratu Bagong Putra. Titiang puniki wantah wang jeron Palungguh Cokordewa. Duh kapan titiang nenten jepacang ngaturang. Yanen sampun Palungguh Cokordewa sane arsa. Sejabut sane wenten iri-kiring pondok titiang. Dumugi pacang katuring Palungguh Cokordewa. Sekene lo. Kemon sida Palungguh Cokordewa mau sang. Nah, ien subuh ada sumayan luhe keto. Jani patut cina yang pangebakti nih. Pang seken lo nawang. Ni arsang gelas yang ada len. Napi Jani subada di samping gelah. wenten diriki. Napi punika dados wenten napi riki. Sing masih kakena ban lo. Kalgi siang gelah nah lo pang seken nawang nah. Nge dados. Dadi Inggih. Ratu Bagong Putra. nebo. Puniki Palungguh Cokordewa ngarsayang sikian titiang Ratu Bagong Putra. Tuah benar pesan. Ratu Bagong Putra. Yanin dados pinunas titiang. Sampunang pisan Palungguh Cokordewa ngarsayang sikian titiang. Palungguh Cokordewa ten sampun pawikan. Titiang puniki wong sudra. Sudraning sudra wangsu sikian titiang. Titiang wantah kaula wangdon Palungguh Cokordewa. Napi Palungguh Cokordewa pacang kaucap. Iri goreng purin Palungguh Cokordewa. Sinah Palungguh Cokordewa. Wit sangkanen titiang. Rara dados ngamel jaga diri ke Ratu Bagong Putra. Ban rumah selo wong sudra. Wantah patut pisan. Dini leka dialase. Yuki. Tuh nih ngawat wang sing sida lo ngiring gelah ke puriang. Nang makenah malulo. Ien sumayan luhe mare kengken. Sehananing sane wenten ring pondok gumanti katur. Pang macihna bakten luhe. Di subane lo nawang jani apa nih arsang gelah. Dadi mabalik puri lo. Ratu Bagong Putra. Sampunang Palungguh Cokordewa salit arsa ring sikian titiang. Boyo je asa punika. Sane manahang titiang. Boyo je sikian titiang. Kemauan sane siosan. Sane wenten iri-kiring pondok. Wanta asa punika yuk kemanah titiang. Lo. Ien dipuri gelas sing kuangan apa? Ien saja lo bakti cara atur luhe mare. Nang dengan jadi pangabaktin luhe.
Nyen man kalau ngugu. Le bakti diraos diatur lu hegian bakti. Kewalo di panglaksana sing ada. Aduh Dwagong Putra. Menawi da palungguh Cokor Dewa Iwang pinampen ring sikian titiang. Boy aja sangkanin titiang tuna subakti ring palungguh Cokor Dewa. Yen sing tuna subakti nak ngudiang. Boy aja sangkanin puniki larapan titiang bakti. Nang mayo. Pangdel yu gelah ngaros. Ben cepok gelah jadi lakar ngaros kapinang lo. Sida lo ngiringang lah apa sih? Aduh Dwagong Putra. Kadiatur titiang sane wau. Cetetan sida handok titiang ngelingihin kayun palungguh Cokor Dewa. Lo sing sida ngiring gelah. Nente rarah pesan. Jadmo anak istri sane padah kadilinge palungguh Cokor Dewa. Bungkung. Ih. Boleh. Di zaman bungkung melah tuh lo. Kentan puniki bungkung wantah reraman titiang sane ngwehen. Puniki wantah bungkung kaon pisan Ratu Dwagong Putra. Oh. Nang edeng lo. Menika sampun tungang titiang Udiang tungang bungkung melah gitu. dan duane puniki bungkung kaon Dijen pisan. tungang lo dijen. Rika inaya yaksi. Iku napi? Ika di got nika. Sampun suryanin palungguh Cokor Dewa. Yen mula bungkung melah. Ditun tungang lo dini ulung ya. Ini ulung. Ratu Dwagong Putra. Yuk dikemat pisan mana titiang kade mangkin. Palungguh Cokor Dewa arsu ring bungkung kalintang kaon pisan. Angin palungguh Cokor Dewa napi. Boya ke palungguh Cokor Dewa. Putran sang mateng ratu. Ratu Wibu nenten kirang ada branu. Sampun nangar sayang bungkung. Lo sing sandang liu matur. Nak udiang Dewa Makabangan. Dia Madusari Dewa. Idewo sing adalen putri Nindapura. Suwe cembangi. Aget ada cihna ali-ali. Pican dina kiling siriaji. Kewala beli buin mapai ce kapinang Dewa. Cihnan beli tresna kapinang Dewa. Nak ngudiang Dewa Makabangan. Yani Dewa tan tresna marap kapinang beli. Kemudian majalaran kini Dewa. Ningal puri. Masingitan. Wastu pangsida pasai Dewa kelawan beli. Yani Dewa mulai tan tresna matur Dewa patut-patut. Beli tanah sampun api aja. Wasan beli mawasan sampun ika beli. Iwang sampun titiang beli. Sampun nang beli salit hantu. Idewa sampun yang mertangisan. Yang wentan bahaya panjang kaloring puri. Kemudian idewa meriki kalasi. Idewa kantun mesemeton sarang beli. Jo kelawan kuripan tungil purana di. Sampun yang idewa nangis. Weh, Ning, Niki angin alih. arasa pocol pitutur bapone. Tekin dewek jenenge yen amun tobat bapon nutur. Nak kengken jeneng kene matur. Benane jeneng natya metimpu. Nak kengken ini nan. Sinah kowe madu kelek-kelek lah gaene beli. Nah ijo panak nyene kelo-kelo yo sing teko. Madu Mi. kelek-kelek. Keken me. Sinah nyaing lah ajar-ajaran ini. Iya yang sing mangan ngajen Nang toleh aden ini. Nak kengken ini nang matur. melu. Enorae nak ujang-ujangan ujang. Si bapak gitu kengken udah. Oh, meme pada. Lugro di tiang ratu duaku. Ratu Bagong istri. Suk sama gelah me bapak pada. Ya dia sun meme taen nguluk-nguluk gelah. Gelah sing duka sing. Maklatak eling gelah. Meme taen matur bidan Ratu Dwagong Putra. Puniki pianak titiang maka kali
titiang saning lekadang bapane saning inget nih. Saja nyematur gitu saja. Yai. Lugro titiang Ratu Dwagung. Ini keuangan uang jero duwene titiang ping banget ngelungkur lingi cok. Jelas sing tiken to. Suksema gelah po meme pada. Nih yang kenang piana sing adelen. Tuah min sikin gelah. Diah madu sari putri ning dapura nih. Iya Ratu Dwagung. Mangken dumun. Maka cihnani de nabi. Ino yang Bakat bos. ada ali-ali. Gelah mapai cekapinang yadi. Dong sampun titiang cah-cauh. Tuo raris titiang Ratu Dwagung. Mawenan cokori dewa banget. Ina berago pengkalih mekepur yang makasikian titiang. Ina yang baosan. Sapun api ini keren puri. Dados memanggih bayo asapun iki Ratu Dwagung. Bapak, Titiang. apang bapak pedas nawa. Senyen mawinan gelah ngantos mai ke pondok bapak nih. Sedo dati bapak ngantos nuduh gelah. Sejatene gelah kena raja pisuno ditu dipuri bapak. Lugro titiang Ratu Dwagung. Kenten je ini kesampun kemana antuk titiang. Titiang ngemanakin mina bageng suecan haris pangi ini dari rako. Pemekasane mangkin. Untang pikayun ini dari rako lungsur sapun api. Ratu Dwagung nang ino yang cokori dewa mau baosan. Kini po meme pada. Iya nalih patut. Gelah tonden lugro mapamit uling keseraman. Mapan tonden pragat gelah lunas aja. Sakiwala duduk kini lantas berkudiang gelah. Inge. Jani gelah mapengide kapinang bape. Ben mani semeng. Bape tangkil nyanda pasraman. Uningang ring idana kilingsir. Uningang gelah subuh muali kepuri kauripan. Inge. Bang yang titiang tangkel rendang guru duwe. Nguningan ini sopo margen cokori dewa mangin ide ya hari Ratu Dwagung. Sejabot tuh. Yen subanyan peragat bola paling gelah lawan Yadi. Ditu gelah buen lakar ngelandurang nunas aja di pasraman. Inge. Jadi legasannya di Yadi karaja gelah ke ngeraris budal Ratu Dwagung. orang kini meme kini bapak. Mimi, Hanya titiang Ratu gitu masih bapak. Di pelengan jan ini. Rasa sing tidak nyentiang. Bakal ngengsapang buat legan meme ini. Nuduk tiang tur maning ngupa piro dene di pondok. Waktu tiang sedenuk tukang tuh. Yen sing mirip ada mimi kelawan papa. Tinah kengken sebuah penaden tiangnya dini di pondok. Inge. Tan sandang punika banget baos sang cokori dewa. Pemekas riantokan wenten baos iderakan cokori dewa. Pacang budal mereka kejagat kaurepan. Pini becek iringang ide. Medagung sekade atur uang jero duwe Ratu Dwagung. Yen wantah kangkat budal. Kini po meme pada. Nah diupe kare pawiwahan gelah pekeraban gelah. Ada parkan lakar kus gelah mai. Moren meme bapak dan yang sap me bapak pada. Inget tangsan tangkil ngaturang ayah kepuri. Dan jangan aturang apa. Pamekas mimenya tangkil bapak pada gelah angayu bahagia. Tangkil mimini tangkil bapak lain apa yang gelah? Anaknya dumun. Cang dan yang kadang nyen, cang nak wangi rone nyen. Ye kadang meme jenak masa meton nyen. Ini dua agung. Kedua wanjeron gelah uli purido mimi. Inge ngeraris. Nah yang gitu, po, me, kalian gelah gelah muali. Ini jadi gelah bakal mepamit. Turusan. Jangan lupa mimi. Jangan kepuri mimi. Po, kalian po. Inge ngeraris. Inge. Po, kalian. Turusan. Inge. Apa meme kalian? Wih. Nang main. Yang di sini nekap sipah gitu bro nih. Enak belum sipah sama but-but. Engke apa? Do cening jak beriak-beriok ngalin bapo, cening jadi ngalin bapo, sing suwung di pondok kene ning oyong jadi nih. Oh, bapak itu masih meme. Dan yang bapak ngalangin pejalan tiangnya bahkan ngiring ide dua agung istri gitu masih ide dua agung putra sawang bapak. Ide dua agung istri uli alik saya ngiring.
apa buen jani nak sing budal kede nak bakal budal ke korepan ide mekerapkan be patut janjani ngireng nak cang wang jerone ukut to. Oh, nah. Jadi ide bapak cepet. Oh. Rita kala ide mekerapkan be meme kelawan bapak pangsi de tangkel. Satian bapak subuh sudah tangkel singgah di pondok cange. Nah. En subuh nyen singgah di si cang orain untuk ke apa kerana kasih cang main ngireng ide to. Nen anu bebeknya bangkung pucet tuh sing kebekalang nih. Yang cang bekek itu kepuri meme nyuang bapak masih nyuang. Ada pelih cange dini bapak meme ngubuh cang de sangat tangan ngono kenapa kok cang berterima kasih ke meme ada bapak. Kakalen alun apa na? Alen alun mena. Bene nang nangkep masa bangling man kengken. Terpaksa saya harus meninggalkan Bapak. Sebab ada pertemuan pasti ada perpisahan, Po. Nah, ada tulantangan. Olas Bapak kentiang-tiang sing nyidang, males legat. Wih, do nyatu ketut, melengak nenek. Do. Yani sekedar untuk Bapak tuh Kang Wang celeng-celengan tiengnya Bapak nyuang, Po. Bapo bang cening. Meme ada mesin. Benar tuh jak dua ngedo. Aku do misi ini. Sing misi apa, Po? Kalian malu, Po. Nah. Kengken ben melipat ane Sing apa? ada sewan bemo dek, Po. Ya. Tengah. Jane kene doto beno sangat sebot tango. Budal ide dua agung nak kiring benarin ido. Pemekasnya jani pianak mantu ni nyak lumekat cuma. Lan pianak mantu ajak mau wirasan. Nah, mai. Tumben Yani, ne ada surat tekauling di Kauripan. Aduh. Sina ngebar sama niki. Apa ngebar? Nih, mapan ada surat nih baca. Sangat memuaskan. Man, apa sih? Tulis. Munyin tulis sih? Dan uning gitu ya. Orang ye banci sing bisa maca, kalang-kalang kiul polon. Woi, kita. Ya, Kemudian selesai suratnya. lagi kena hari burian. Baca. Baca. Adah, nih jelemu. Bang surat jak selete surate. Selut. Baca. Coba. Ada api pun lemah lengah. Tidak norin masuk singnya. Oh, nih ya sing masuk nih. Dan anak masuk. Orang tidak masuk ke telun ni pun hilang. Polon. Benar, boh. Sing nawang bedang polon. Mau bedak polon ni orang masuk singnya. Ini yang ngabal lengah. Ngabal lengah. Marah ni kena surat pasti ngebar. Ni baca marah kata ni kena. Ni kan apa isi tulis. Bunyi tulis saya tanu ni. Itu. Nah depan dia urus, depan ya pang belong polon. Ada masuk singnya. Cai macam ni. Kita
ada kentan, kada boleh masuk tanya. Rat, yang bo benar nawang tulis. Luar semeno hijau, halo. Sing kita ben takon. Ada tulis di marga nih. Banyak ada dusun lot Bangkung. Mana? Orangnya bolon, boblong sing bisa nawang bedang bolon. Lama-lengah. Orang sing ngumunyi. Ni kene belengah je. Patuh cara cang. Ye. Ne mak kedadwo bolone lengah ngamah gamir bolone jelmone. Nah. Ne wasen. Ye. Ne surat undangan ne noti. Pasti ngebar ngono iki. Terus ngebar. Surat undangan ne mapani Prabu Kuripan Subo Madan nganten. Nganten tapi kawin iki. Patuh. Nganten napi kawin. Ne juangan ne. Siro ni kesana ambil lah. Ambil siro. Diah Madu Sari mawit tuli puri Dawpura. Aduh. Ye. Ketagon Palunggo Cokordewo. Ya. Aduh. I Paman Agung diangga keginan ya di Dawpura. Pasti Janetan masuk niki. Apa? Yen kene uno kesinah yang adoang-adoang curi Dawpura. Main ruruh pejalan main. Teko aja Paman no. Rauh di tiang doagung. Sebang Pamane bingar pesan angkiling gelak kene. Gumanti sepedangkil di tiang ebak dening manah suka doagung. Sukane uno apa? Sapuniki niki. Mangkin cudat di tiang matur ring jang Palungguh Cokordewo. Ido dia Madu Sari tetagondruwe. Sampun wenten ring tengahing alas. Madu Sari ada di tengah alas Iya. Kemudian ya kamu. Sapuniki Ratu Dewagung. Maka sami punika wit nayo silip di tiang Bobo. Ya. Apa pedang Citoyul? Bok. Nang tengiling Bang. Celemo iki ul. Ada nih Madu Sari tengah alase ulian winayan Paman. Sangkan nayan di tiang Ratu Dewagung. Maman, kengken winayan Paman. Sapuniki niki. Reremeh di tiang sangkayaning patut idoyari nenten pisan kayun ring Cokordewo. Rares wetu nayan di tiang. Sapunapi dari krikeng di tiang punika. Makaryo di tiang Sewalo Patra. Katur ring ibunido wenten iri ring telangin wano. Ring sejeronin Sewalo Patra Dewagung. Uning ang kitiang ido dia Madu Sari. Rempuri nolong semaro. Mapi kayo nenten patut nganuting tato di Rempuri. Tanpa jomugo rares Ratu Dewagung. Rao rakan itu. Parah mantiu turnyak cak bayang. Nik tegereng tengahing natar puri Ratu Dewagung. Tadi mangkin rares kebuat ke tengahing alas. Ia tegojap mangkin sampun kasenong. Nenten kepatutan maling yang puri. Mawinan Cokordewo kadi mangkin digelis lungo ke puri. Jaga ambil dia Madu Sari. Puput Ratu Dewagung. Paman. Yen kene jowinayan Pamane cager gelah. Sing adep lehne ide aji ngangon Paman pengabih. Yen gitu subaktin Paman yang gelah ngerasayang kadirasa megantung ben boa kateh Paman winanya pangsida gelah ngelah rabi
Apa menangon gelah mualas subakti pamane paman. Dan sanang Ratu Doago. Nah Kang Wang, ne ada matro makupah yang tampi janinya. Nek. Aduh. Ring. Tadi Dewa Wiroso nyacak mayang yoi paman aku. Iya naji ke donen ten juari kapin yoi paman. I Dewa tadi lenggano. Ulah apa nih? Ampura Haji. Yuakti kadik bawa saji. Nabi mahawenang neme mangkin dijang purun ring pengapih lingi Haji. Boyo Haji mau pijo bawa sering sekian di tiang. Ipon di paman agung mengenah ring dau pura dados klik tanem. Mang nekeniang diah madusari angin di rabi angin Haji mantu. Beh, cuma ger manah di tiang Haji. Pacangelah rabi cekek. Yen sampun api ini ke nadak saro wenten soal patre raos saking kauripan Haji. Sangkane soal patre niki mewedu manah di tiang jengah herang aweneng cak-cak bayang sidang puniki pangati. Aduh. Nang jemak tu surat. Demak. Surat tuh. Surat apa tuh? Surat Tegal. Surat Carek. Tanpa deng abah ke karang kepatian pengpelut basang somah pianak cine ngamah. Belah kopeng bener mendingang munyi ya. Duaku. Rasu-rasu seng-sengangku.